October 28, first reading, Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Kum the na zentao mai nang niu ni guang di bai mai nun ham the. Tasang tasiu mai ham the. Raguang mai nun le dilung makam di the. Raguang tuang kai kun khau kai kun akhatna mai nun di the. Nang niu hai ni Khrista roi kai kun tao suna la diu tat mai nun khat ni muzung nun tuang kai bam khau su thau mai kai e kai kapum tai Khrista khau duan ka riu lao na pu bang mai ta kalum pui kai khang su thau bam tuang e raguang tuang bumang lung lao pui kai ka siam thau mai khau tai Khrista pan roi nang niu tan ni ti ka zel lao the mi hai raguang la re